Mwaramutse. Tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu mwaka na 2026. Iyi ni inkuru yakomeje guca igikuba ndetse n'ubwoba bwinshi. Benshi bati none runo rugamba ko rwa rugiye gutangira kurwo guhekura gusa badi. Iyi ntambara yabari gatiki. Inkuru zikomeje kuvugwa ni nyinshi. None tariki 24 ariko iyi ngiyi ya General Byamungu wiciwe ku rugamba ngikaba ari inkuru mbi ikomeje gutera ikibazo. Ku munsi wa tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026 kw'isi saa 3 za mu gitondo humvikanye amakuru avuga ko General Bernard Byamungu yaba yariciwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ho muri Luvunzi yishwe na drone. Amakuru yakomeje gutangazwa avuga kuri General Byamungu nuko byaje kugaragara neza ko atari Byamungu Bernard wapfuye nkuko byemaze kuvugwa n'abantu benshi, ahubwo ko hari ikindi kintu cyabaye. Nivyo urugamba muri iyi minsi rumeze nabi kandi buri ruhande rwose kugaragaza ukwirwa no gukomeye, ndetse wanavuga ko FARDC iri kugerageza kugaragaza icyo yatari yarakoze mu gihe cyashize, shaka kwisubiza ibice birimo M23 kandi mu bice bimwe na bimwe bigasa naho birimo kubahira M23 bakayigisha igara ikirukanka. Ariko kandi none inkuru yo gupfa kwa General Bernard Byamungu yise ikwirakwira mu bitangazamakuru no kuri réseaux sociaux bavuga ko Byamungu yapfuye. Dore video yashizwe kuri réseaux sociaux cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ko ari Byamungu Bernard wapfuye, ndetse n'impamvu bavugaga gutyo ko ari Bernard Byamungu wapfuye. Ni video iri muri Giswahili ndagerageza kuyisemura muri rw'Ikinyarwanda, ariko aragira ati nyiri kuyivuga aremesheje inama ati neno mengi, lakini ninawaomba watoto wa Kigombo, ndashaka kusaba abantu ba Kigombo kuba bamwe natwe. Nta muntu n'umwe wari utazi General Byamungu aruhari. Familia, umuryango munyumve neza, sisi ni majeshi, twebwe turabasirikari. Byamungu ni Muislamu. Byamungu yari umwe muri twe, hakuna mwenye alimuua, nta muntu n'umwe agombaga kumwica, bali alikufia inchi. Rero uyu yapfiriye igihugu cyacu. Muri twe turwanya n'umwanzi, turwana na za drone zituruka ku mwanzi, ari nayo mpamvu rero byabaye gutyo. Mumenye neza ko yapfiriye igihugu, nta muntu n'umwe wagomba kubimubuza. Yapfiriye buno butaka bwacu, ni umukongomani, yapfiriye igihugu cye. Tutoe miale kwa Byamungu alifunga fulani. Reka tuvuge ko Byamungu yashoje urugendo rwe ariko yashaka kugaruka mu rugo, ariko abandi bose bazi ko Byamungu wakati mtu yapfuye arinda abantu bose. Rwose yashakishaga amahoro kuri buri muntu wese. Turabizi neza ko umurambo we uraza, ile tunaitaka ekla. kandi reka tubabwire uko byagenze. Habaye igitero cya drone bateresheje bombe maze eclat cyangwa se fragment iraza irasa ku mutwe w'inyuma ahitagwa aho ngaho. Ni fragment yatewe n'igisasi cyutse kuri drone yari igabwe n'umwanzi. Uyu musirikari benshi bumvisha amagambo ye bahita bavuga ko ari General Byamungu Bernard waba wapfuye, babishyira kuri réseaux sociaux bati General Byamungu Bernard akurikiye General Lieutenant Colonel Wilingoma wapfiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu nguyu nawe aramukurikiye, ariko wumvisha amagambo meza avugwa n'uyu musirikari nuko wapfuye si General Bernard Byamungu ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo n'undi musirikari wo muri FARDC wakoranaga na Wazalendo witwa Colonel Byamungu wo muri itsinda nyine rya Wazalendo, akari nawaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru akaba nemeza ko uyu nguyu akomoka mu gice cyo mwihembe ry'abanyamurenge bamwitaga n'ubundi mwiba y'abanyamurenge cyangwa se ihembe ry'abanyamurenge. Uyu rero akaba yarahawe iri zina bitewe nuko nanone yibasiraga abanyamurenge cyane, ahubwo yuko abantu bagomba gusubira iwabo, ari abanzi b'igihugu cye, ari abantu badakumba kubaho byanga bikunde bagomba gutaha iwabo mu Rwanda. Agamye neza cyane yuko atari abantu bakwiriye kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ari abanzi b'iki gihugu. Ubundi amazina y'inyayo ni General Bernard Maheshe cyangwa se Byamungu, bavuga ko ari wapfuye ariko we arahari, ni mugege, ni muzima. Uyu rero wapfuye amazina ye nayo akaba ajya kwitanya n'aya ngaya Byamungu Bernard,
ari nayo benshi bahere bavuga yuko ari Bernard Byamungu wiciwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko atabanje gushishoza neza ngo amenye nyirizina ninde wapfuye rero ni General Byamungu Luduga Abdallah, niwe warwaye FARDC, ntabwo ari Bernard, ni Byamungu Luduga Abdallah niwe wapfiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba aguye ku gitero gikomeye cyane cyateye ababanzi, ndetse ifoto ye ya Abdallah bari kumushyingura iragaragara neza. Itegereze nguyu ahangaha nkuko bigaragara aho bamukoreye umuhango wo kumushyingura. Urabona ko kuri iyi foto ye bakoze ariho Hilo General Byamungu Luduga Abdallah, iryo ni ryo zina rye nyine muri rusange. Rero si Bernard Byamungu wa M23, buryo abantu bavuga ko ari inkuru mbi muri M23. Ni muryege ni muzima, umusirikari wa M23 wavuga ko ari nka nimero 2 muri M23. Tuve kuri ibyo ngibyo biri kuvugwa kuri bwana Byamungu, ubwo nyine yavuzweho cyane iyo nkuru binajyanye no kuba bari bamubitse, ariko ngo ni muzima nta kibazo afite. Gusa FARDC baravuga ko bambuye M23 imbunda ya rutura mu mirwano ikomeje kubera mu gice kigana gatoyi werekeza nanone mu mujyi wa Rubaya no ku kirombe cya Rubaya kikomo y'agaciro. Iyi mbunda yo mu bwoko bwa machine gun ariko iterekwa kuri za tripod zayo amaguru yo ku butaka yafashwe n'abazalendo na FARDC. Bavuga ko bayambuye M23 mirwano yabereye mu gice cya Kibabi ho muri Masisi. Nimwe mu mbunda zigaragara ko ari imbunda y'ingenzi cyane kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ikaba ari imbunda ishobora kuzana impinduka ku mirongo y'imbere iramutse ikoreshejwe n'umuntu uzobereye cyane ibyo gukoresha imbunda. Abasirikari bazalendo bumvikanye bavuga yuko umwanzi bamwesuye ngo amuhaye isomo rya gisirikari, ngo kandi iyi mbunda hamwe n'ibindi bikoresho byinshi ari byo bamwambuye, nubwo umwanzi yarigize akarakajyahe avuga ko mbagurwana kandi agatsinda. Ariko wazalendo na FARDC nabo bakoresheje uburyo bukomeye cyane, maze birangira ibi bikoresho bagiye babyambura M23 ndetse n'uduce twinshi, ari nabyo kugaragaza ko FARDC ikomeje kwiyumva ko ifite imbaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Buretse imirwano yabaye kuva Katoyi ikajya Kinigi ikaza Chugi ikajya Busungu igakomeza ikagira Kibabi, amakuru yemeza ko ari ibikoresho byinshi M23 bayambuye, ndetse hari n'ibikoresho by'imyambaro y'abasirikare M23 byagaragaye bigaragaza ko ngo byaba ari abasirikari ba M23 bapfiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze nk'ingofero za helmet ndetse na zantibal bigatakara mu gihe batwaraga imirambo y'abasirikari. Ariko ikigaragara ko ngo nuko FARDC na wazalendo bari gukora gatendo, ariko nabo nuko bari gukorwamo na M23 ariko nayo ntihakana iby'iki gitero gikomeye, kuko M23 binyuze kuri Lance Kanyuka bamaganye ibitero bikomeje kuba by'uruhurirane kuri M23 biturutse kuri FARDC. Ni kuva kwa gatanu tariki 22, ni inkuru yanditswe na Kanyuka ati saa 12 n'igice z'umugoroba kugeza kuwa gatandatu tariki 23 Gicurasi 2026 saa 12 n'igice za mu gitondo, ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zongereye ibitero byazo by'ubunyamaswa kandi bitarobanuye ku baturage bo mu misozi miremire ya Minembwe, cyane mu duce twa Mikenke, Gakenke, Bidegu, Kalinzi, Kalonje, zikoresheje indege zagira pilote za kamikaze n'indege zagira pilote zo mu bwoko bwa Kit 6. Atu duce two muri Kivu y'Amajyepfo muri Minembwe ni ibice bikomeje kurwanirwamo ku rwego ruremereye, aho FARDC yo ivuga yuko bari kurasa kuri position ze 23 mu gihe 23 hamya neza katari byo, ahubwo kari kwibasira ibice bituwe n'abasivile benshi bo muri akarere byumwe ko mu rwego mu bwoko bw'abanyamurenge. Gusa ukamenya ko igice 23 ivuga kirimo Gakenke, Bidegu, Mikenke, Kalinji, Kalonji ntabwo ari ibice bigizwe n'amashyamba, ni ibice bigizwe n'ibikuyu ndetse n'ahantu ho gutura kw'abaturage. Isa neza ko M23 twakorera itajya kure y'ibyo bice, ariyo mpamvu FARDC yo ihamye neza ko ibirasa kuri M23 gusa M23 ikabihakana. Bakomeza bagira bati kuri uyu wa gatanu tariki 22 Gicurasi 2026 inshuro nyinshi mu karere ka Masisi, ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zakomeje kurasa cyane zikoresheje imbunda nini zirwanya Kinigi n'ibice biyikikije.
ibi bitero by'ubugizi bwa nabi bikomeje gutuma abaturage b'abasivili bapfa kandi bigatuma ibihumbi by'abaturage bava mu ngo zabo. Aya makuru akurikira amanje yagatangajwe n'ibinyamakuru bimwe na bimwe byavugaga yuko nta gitero cyabaye muri Kinigi ibishyikira ayo 23 bagaragaza ko ibintu ari amahoro, ariko ayo 23 nyuze muri Lance Kanyuka wahamya neza yuko ari ibitero bikomeye cyane gutuka kuri FARDC kagabwa muri Kinigi nubwo atigeze yemeza ko Kinigi bayitakaje ngo FARDC ivuga ko Kinigi ngo ari kwigenzura 100%. Akomeza agira ati ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ngana na politike yabwo y'ubushyamirane mu kwica amasezerano n'ingamba zose z'amahoro, bwemeza ko bungukira kukunga no kurindwa kw'abantu bamwe na bamwe mugize umuryango mpuzamahanga binyuze mu guceceka kwabo, kudashyira mu gaciro no gushyigikira uburyo butaziguye ubutegetsi bwa Kinshasa abagize uruhare rukomeye mu mateka no mu myitwarire myiza ku bwicanyi bwakorewe abaturage b'inzirakarengane. Akomeza agira ati kubera iki kibazo gikomeye AFC/M23 ikomeje kwiyemeza kurengera abaturage no guhagarika igitugu ivangura n'ubwicanyi byakorewe abaturage bacu. Iti M23 izakomeza kurwana no kurengera abasivile. Ibikorwa by'intambara ntago bizigera twemera ko bigibasira abasivile, bazakomeza kurwana babarengera. Niyo M23 ivuga yuko urugamba irimo arwo kurengera abasivile mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge muri Kivu Amajyepfo. Ibitandukanye cyane n'ibivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko barwana n'ingabo z'u Rwanda ngo zagiye kwiba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi M23 bihakana n'u Rwanda rukabihakana, akabyita ikinyoma cyambaye ubusa ndetse no kujijisha amahanga no kwanga kwemera ibyaha byabo bakorera ku butaka bwa Repubulika ya Kongo cyangwa se bakorera abasivile. Kubw'ibyo M23 ikavuga yuko yo itazihangana, izakomeza kurwana ndetse no kwirwanaho. Noneho tugiye ku mirongo y'imbere ku rugamba, duhere muri buri gace kose tujyemo twumve ibivugwa na buri ruhande, hanyuma turaza no kurebera hamwe ibitangazwa n'abandi ku ruhande rw'I 23 n'iby'itangazamakuru nyirizina cyane cyane byandikiye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Icyo bivuga hari impamvu ugomba kwemera tukabigenza dutya, nuko amakuru menshi atakazwa kuri réseaux sociaux rimwe na rimwe atemerwa. Bitewe n'iki? Amakuru kuri réseaux sociaux atangazwa n'abantu bamwe na bamwe akunze kuba ngarimo ubufana cyangwa se guhegamira ku ruhande rumwe. Aha rero twebwe nta ruhande duheza, buri rwose amakuru rwatangaje turayakira, hanyuma ukikorera ubusesenguzi bwawe cyangwa se icukumbura ryango urebe n'iki cyabaye nyirizina. Reka tubijyemo. Uyitwa Daniel Micombero Batubenga numwe mu banyamakuru bakomeye cyane muri Province ya Kongo. Ati Rubaya ihungabana rikomeye mu mujyi ucukurwamo y'agaciro ubwo abarwanyi ba Wazalendo bawegeraga. Umuyaga ukabije wagaragaye cyangwa se twavuga ngo ishyano inkubiri irimo kugaragara ku mugoroba mu mujyi ucukurwamo y'agaciro muri Rubaya mu gace ka Masisi ho muri Kivu Amajyaruguru. Ubwarwanye ba Wazalendo bakomeje gutera imbere hafi y'umujyi cyangwa se hano hantu. Buretse gato ibi Batubenga avuga ndetse n'abandi bakongomani benshi bavuga bivuzwe nyuma y'uko byatangajwe ko Kinigi yigaruriwe na M23, ariko n'izindi nziza zigana neza muri position cyangwa se mu cyerekezo kigana muri kano gace ka Rubaya uturutse axe ebyiri. Axe ya mbere ni axe ituruka Cugi, axe ya kabiri gaturuka Gatoyi. Byavuzwe yuko Abazalendo bariye amavubi bisize insinda, gahunda ari ukoresha ibishoboka byose bakigarurira aka gace ka Rubaya. Rubaya ni site minière cyangwa se agace kabarirwamo amabuye y'agaciro menshi yo mu bwoko bwa Kaluta. Ni ibuye ry'agaciro rigezweho, ni ibuye ry'agaciro rikenewe cyane ku isi ku ruhando mpuzamahanga. Utazumva Abashinwa n'Abanyamerika bose ari gutereta Repubulika ya Kongo, ntago ari urundi rukundo bayikunze, no kugira ngo ibonere amabuye y'agaciro cyangwa se kujya bibonere easy deal cyangwa se ibonere uburyo kubona iri buye rigezweho ryavanwamo umushinga cyangwa se ryakorwamo amabuye ryakorwamo battery n'ibindi bintu byinshi by'ikoranabuhanga. Aha rero Rubaya kugenzurwa na M23 tuvugisha ukuri ni igisebo kuri FARDC, ni igisebo kuri Kongo. Olingate. Impamvu ya mbere nuko uwo mutungo ngana gutyo kugenzurwa n'inyeshyamba ntabwo ari icyubahiro kuri Kinshasa. Icya kabiri nuko M23 yakoresha umutungo mu gushakisha ibikoresho bikomeye mu gihe ibyo bifite byabigaragara ko bidafite ubushobozi buhambaye byo kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba muri kino gihe, bakakoresha umutungo bwo kugura ibindi bikoresho. Gatatu nuko uwo mutungo bavuga ko woherezwa mu gihugu cy'u Rwanda, de ko bavuga ko M23 ari umutwe ufashwa n'igihugu cy'u Rwanda n'ubwo u Rwanda ruhakana. Aha rero kuvuga ngo umwanzi aragutega agagira ikirombe nka kira akakigenzura, you are nothing, nta kintu urimo cyo mu maso ye. Ukongeraho n'ikindi kirombe cya Ruhwinja gicukamwo zahabu. Waruzwa n'ibihugu byinshi bidafite ibirombe bingana gutyo. Ibihugu byitwa ibihugu
bidafite uburyo bwo kugenzura ivyo bice, badafite uburyo bwo kuba bafite ahantu bavana imari hangana gutyo. Kwa rero M23 ihafite ngo ibigaragaza neza ubusobanuro cyangwa se bifite icyo bivuze cyane cyane mu bijyanye n'iterambere ryayo ndetse n'ibikomeje n'ikikomeje kugaragaza ku mirongo y'imbere. Dukomeje rero, nkuko ubuhamya butandukanye bwakusanyijwe abantu bivuga, impungenge zikomeje kwiyongera mu baturage nyuma y'ifatwa ry'imidugudu myinshi ikikije Rubaya yafashwe na wazalendo n'abarwanya FARDC basanzwe bafatanya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abatuye muri Rubaya centre bafite ubwoba. Ntabwo ari abaturage gusa bafite ubwoba batuye muri iyi centre ya Rubaya, ahubwo na M23 bwayo ntabwo ituje. Yes, ntabwo ituje kuko izi neza ko nimba umwanzi azamutse biyisaba imbaraga kugira ngo bahangane n'uwo mwanzi adui bamuhonde accordingly cyangwa se bamuhagarike batagize ikintu na kimwe batakaza, badatakaje bwa mbere ubutaka bwabo, icya kabiri ariko batanatakaje basirikari babo. Niyo mpamvu bisaba imbaraga zikomeye, bisaba ubuhanga bukomeye, bisaba ndetse n'ubutwari kuri M23 kugira bagenzure izi site cyangwa se iyi site cyane cyane ya Rubaya, agace k'ingenzi cyane gacukurwa mu y'agaciro y'ingenzi nka Kolta. Icya kabiri, kuba M23 yarazanye abandi basirikari b'inyongera ku bari muri Rubaya ni kigaragaza neza yuko koko nayibona ko FARDC na wazalendo baje bari kwegera neza Rubaya, kandi bivuze yuko M23 twitegura bingana gutyo nuko bizi neza ko umunsi yahumbije gatoya nugita bakora ishoka byose agace gahita bakabambura. Ariko no bati okay, ubwo baje bafite imbaraga ziremereye, wa mugani wa manzi wiringa lambe wanditse kuri X ati baduteranye udushoka, duteranye uducumu n'amacumu ngo adutere, ariko ko Imana yarwaniriye Dawidi nikizarwanira M23, ubwo Imana yaganiriye Israel nikizarwanira M23. Ubwo rero no bagomba kugaba ibitero cyangwa se kwitegura ingamba zikomeye kugira ngo umwanzi natera bamusubize basubiza inyuma agace bagacungira umutekano bakarinde 100% ijana kwijana. Ibi ni M23 irimo. Dukomeje ibivugwa, umwe mu baturage wageze aho hantu yabwiye umunyamakuru ati ibibazo biragoye cyane hano Rubaya, aba wazalendo begereye umujyi biragaragara ko biyemeje kwigarurira no stop. Muri make bafite gahunda yo kuza gufata umujyi wa Rubaya. Buriya kugira ngo twumve neza ikirimo kuba muri Rubaya tugomba kubanza twatuza gakiya tukafata agapira tukabanza twatereka gato nk'abagiye gutera ukofura cyangwa se koroneri, amanza yareba neza agomba guhereza ngo ni bande. Agace ka Rubaya tumaze kumva uburyo karemereye ku bw'utungo kamere bafite, wabyemeye uti ngombwa gafite ibintu byinshi kandi bikaze. Ariko tekereza M23 bwabo bwarushake bwabo kwemera FARDC na wazalendo kuza kwegera Rubaya. Isuseka ngo nawera hoya n'umututu w'imbunda, yego n'umututu w'imbunda, ariko FARDC ifite kizere kingana iki ko izayibayeho bushize ategerongera kuyibaho, uburyo baraza kwisubiza inyuma imbimbiko. Gusa makuru amwe akavuga yuko imbaraga zituruka muri Toboho riri kuva muri Walikale hari imbaraga ziremereye sho kurusha M23 imbaraga cyangwa se agatuza muri Rubaya. Ngo tuvuga ku rugamba rwa Rubaya binajyanye nuko ari rwo ruri kuvugwa nyine, naho utundi duce two turatubyirengagije gato turabikora mu kanya. Kabiri, FARDC n'ubwizana iramfura ituruka muri Walikale iturutse Rutoboho na Mitwa bikaza byerekeza mu nshagata kazinga bagakwibana basirikari banyuze Katoyi bagakomereza Kinigi bagabari komereza mu cyerekezo kigana neza muri Rubaya. M23 nayo Guma ni site militaire, hari abasirikare banshi ibikoresho byinshi bya gisirikari, kandi umenye ko bamaze kwinjiza mu gisirikare abasirikare banshi bivuze ngo bagomba kuza ku mirongo imbere ku rugamba. Dore ikintu cy'ikishiro kuri M23 gikomeje kwabera ikizunguza umutwe ni drone za kamikaze Sechkane na Ket6. Izi ndege ziragatsindwa n'Imana kuri M23 ziraza zigakora ibikorwa bibi cyane zo kurimbura, niba ariko twavuga zikica zigakungumba zigakora icyo twakita to destroy. Izi ndege za drone M23 zikavuga ko zikubita ahantu zitarobanuye zikanica abasivili. Aha n'abantu bavuga bati iki ngiki cyo wenda kibahima FARDC yabifite, gusa ariko na mbere bari bazifite ngo uyu munsi rero ntaho bagiye n'ubundi ababakubise n'urazongera bakubite. Dukomeze. Yamakuru kitwa La Sentinelle Congo ni cyamakuru kimwe cyo muri Congo, dujye cyanditse cyagize giti bari kuvuga ku bijyanye n'uryo wazalendo na FARDC bari mukora cyane, bati inteko ya Kinigi cyangwa se agace ka Kinigi mu gice cya Katoyi mu gace ka Masisi ubu haragenzurwa bizuzuye na FARDC bashyigikiwe na wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba Z23 na FARDC na wazalendo. Inyeshyamba zavuye mu byabo zerekeza i Rubaya
mu gihe ibikorwa byo gusahura bikomeje muri ako gace. Wait, amakuru avuzwe na la Sentinelle atangajwe n'abo banyamakuru cyangwa se iki kinyamakuru yemeza ko agace ka Kinigi ari tombe mu maboko ya FARDC na wazalendo ku munsi wa tariki 22 ku isaha y'isa neza mu gitondo ku rukuta rwa Kivu Today. Ikinyamakuru cyo kivuga cyane amakuru ahengamiye kuri ndego ya 23 hitangaje amakuru gishyana hanze video itaragenzuye neza ngo bimenyekane igihe yafatiwe, igaragaza ko agace ka Kinigi kagenzurwa na 23 ndetse ari kwakoresha inama ibigaragaza ko FARDC itageze. Gusa mbere yaho n'ubundi ibinyamakuru byinshi byavuze ko Kinigi habereyemo urugamba rukomeye, hari muri kinyamakuru cyitwa Actualité.cd cyo muri Congo. None tariki 23 z'ukwezi kwa gatanu biremezwa yuko FARDC wazalendo bagenzura mu buryo buri full control, kugenza mu buryo bwuzuye agace ka Kinigi kari muri Katoyi, aho M23 yakubitiwe hareba inzega ikagenda yirukanga tiktak pickpack yerekeza muri Rubaya. Bigaragaza neza ko FARDC baruje M23 imbaraga. Gusa wibuke ko M23 igira strategy yitwa push back come back, subira inyuma gatoya ugarukana imbaraga ziremereye, cyangwa se pull back come back. Ni buryo bubiri, hari ugusunika umwanzi ugasa nk'usubira inyuma, cyangwa se ugasubira inyuma ukazusunika umwanzi umusubiza inyuma. Ibintu M23 bikoresha strategy, kandi akenshi zikoresha koje operation U, bakoze operation kubaka U, bakagota umwanzi rwagati, bo bakaza nyine bari bastumbereye agace wenda runaka bagasubira inyuma, ubundi bakaza none bakoze U, bakuzengurutse inguni zose utabona aho uzamukira ujya imbere cyangwa ugana epfo, uruhande rumwe gusa ufite rwo kunyuramo ari inyuma yawe. Aha rero ntihizwe neza niba M23 nacyo kintu itegura gukora muri Kinigi, ariko icyo na Sentinelle yemeza nuko aka gace bakavuye mu icyakora, ikavuga yuko aka gace kahise kabamo igikorwa cyo kuhasahura cyane muri Kinigi. Ntibemeje nimba ari FARDC irimo gusahura cyangwa se nimba ari 23 yahasahuye, natwe twihende kujyaho tuvuga, sibyo? Nimba batavuze wasahuye ngo tumenye neza ngo ninde. Gusa amakuru akemeza yuko hari tudege dutoya twa drone dukoreshwa mu buryo bw'ubutasi, surveillance drones, twagiye tumanurwa na wazalendo. Uwo wazalendo mubona aho drone afite bivuga ko araka 23 bamanuye mu gice cya Kinigi ubwo bari bamaze kuhagera. Ubundi dore imirwano uko bayivuze ngo yagenze. Imirwano atangiye tariki 20 koko n'ebyiri ushyira tariki 23 uburyo igice kimwe kigana kuri Kinigi cyasaga nk'igezwe mu wazalendo, ariko M23 nabo bashaka kwapusha ngo akasubiza inyuma agace bakakagenzura. Tariki 23 no byemezwe yuko agace bakagezemo, gusa nyuma kugajyamo 23 ivuyemo baje gusa nkaho bahuye n'indi nkubiri cyangwa se igihuhusi cy'intambara cyaturuka kuri 23 kibatikurira muri Kinigi. Ari naho izi drone ngo zagaragaye ziza zitaka amakuru cyangwa zishaka amakuru yuko ibintu zifashe position abasikari ba FARDC na wazalendo bahagazeho, uburyo bakinjirwa n'ibindi. Abazalendo bahise bamye neza ko bisashinga imbunda zabo 3 ku bice bitatu bitandukanye byegereje Kinigi, ariko mu nza zigana muri Kibabi ugana nyine indani mu gice cya Rubaya, kugira ngo nimba M23 itekereje kugaruka muri ako karere basange biteguye ku buryo bwuzuye umwuzure udasanzwe, basanga ahantu hose harinzwe. Ubwo bivuze ngo Kinigi bayirimo byanyabyo bayigenzura ku buryo bwuzuye. Okay, ku rundi ruhande uyu munyamakuru ukora ikinyamakuru VOA ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye, umunyamakuru mpuzamahanga Byobe Malanga, gusa benshi akunze kumushinja yuko abogama ku ruhande rwa leta ya Congo, nubwo umunyamakuru mpuzamahanga wemewe ni wizo binyamakuru. Yanditse ati intambara ya 23 muri Kivu, umujyi wa Kibabi, ikigo cy'ubuyobozi cy'ubwami bwa Mupfunyi Kibabi mu gace ka Masisi kivuye mu Majyaruguru haragenzurwa na FARDC n'inshuti zabo wazalendo kuri wa gatandatu tariki 23 Gicurasi, inyuma y'imirwano ikomeye yahuje inyeshyamba za AFC M23. Nkuko amakuru abyemeza, nyuma gufata Kinigi, usibye n'uyu wenda abivuga gusa n'ibindi binyamakuru ne kuri les associations abakomeje kugenda mwakurikirana mwagiye mubibona yuko bivuga yuko nyuma gufata Kinigi wazalendo batigeze batuza ngo bicare, bona FARDC bakomeje urugamba rwigira imbere, bahita bajya mu gice cya Kibabi, aho Kibabi iyi centre niyo batangiye kuri gisata burenge ku masaha ya mu gitondo saa 3, ariko bigeze ku isaha saa 5 bivuga yuko Kibabi yabaye tombe mu maboko ya wazalendo na FARDC. Nibyo uyu nguyu asubiramo, akomeza agaragaza neza yuko bakoze igitero bamaze kuzitondera cyane kugira ngo bahagarike M23 kurenga umutaru, aho gakomeze kuyisunika bayikubitira reba inzega, bayikubita imbimbiko ngo gace bayibavanemo bakabavanemo ku rwego rukomeye. Nkuko amakuru menshi yo mu gace abivuga, kuva mu ijoro ryakeye
wa tariki 20 tariki 23 imirwano ikomeye yahuje ingabo za leta ishyikiwe n'imitwe ya wazalendo n'abarwanyi ba F23 bo mu gace ka KIBI no mu nkengero zayo. Imirwano yakomeje amasaha gitondo kugeza nyine igihe nyezina wazalendo yatangaje yuko igenzura KIBI full mu buryo bwuzuye bwa nyabwo aribo bahagenzura nta kibazo bahafite. M23 bayivanye mu nzira bakomeza bagira bati mu gitondo cyo kwa gatandatu kwa gatanu inyeshyamba zavuye muri uwo mujyi zerekeza kuri Rubaya, agace k'ingenzi gacukwamo y'agaciro gafatwa nk'imwe mu ngoro zikomeye z'inyeshyamba mu gace ka Masisi. Birumvikana bitewe n'umutungo kamere urimo hangana hari ingenzi cyane kuri 23 bien sûr. Hanyuma bakomeza bagira bati gusubira inyuma mu gice cya gufatwa kwa KIBI bigaragaza iterambere rishya rya FARDC muri ako gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Kuva iki cyumweru cyatangira bivuga ko hari uduce 8 twasubiye mu maboko y'ingabo za FARDC n'abayoboke bazo ya soft kugwa babo nyuma yo gusubira na ikigo cya Katoyi, imidugudu ya Kinigi, Nyakigano, Kawele, Shugi, Muho, Bukumbirire ndetse na Gasenyi nayo ngo yaje guhinduka ikajya mu maboko ya FARDC. Uduce twose 8 uko nkubwiye ubu ngubu kongera agace ka KIBI bagenzura. Nibyo biri gutangazwa nona kuva FARDC kwagenzura. Ugura ugira ngo ndikuvuga duce ukajya wenda ninka kure cyane ya Rubaya na birometero 6 biri nabyo tuze kiyogira muri Rubaya kandi ugera na Cugi ni birometero 4 gusa bibarwa. Urumvikana neza cyane ko FARDC bari mu marembo ya Rubaya ari no mpamvu panic cyangwa se ubwoba muri Rubaya ari bwinshi ibaza ngo biraza kugenda gute. Yawe mu civil utazi iby'urugamba imbunda ari kuzumvira hafi iwabo, ndavuga ko bari muri Rubaya. Kandi ikintu gitangaje cyane nuko imirwano ikomeje gutya FARDC ikagenda iryoherwa no kwigarura uduce ikabona ifashe na Rubaya. Bishuka cyane ko batagarira Rubaya bakomeza Sake bambira mpaka Goma. Kuribuka ya Delo yirasinywe cyangwa se maze imisi kuvugwa yo gufata umujyi wa Goma. Ese umubaje ikibazo wakinsubiza kweri iki ibyita kuzana inkunga yo gufasha aba civil Raja la Habibe yanumwe ya European Union ndetse n'umuyobozi kunze kurira mu Rose Vienne mu Swiss umuri Human Rights Coach batigeze bishyemo imbaraga ngo bikore. Kuki ubwo bufasha bw'ubutabazi bwa nyabwo bavuga ngo buzazanwa n'indege yagwa Kigali cyangwa se Goma batigeze babuzana zagenze gute? Barabubuze kandi miliyoni 23 z'amayero bari baziteganije. Harimo ikibazo ariko ukabona ko isaba inama Ubudage, Ububirigi, Ufaransa bose baza muri Kivu y'Amajyaruguru gukurikirana mbese akagira imibare babara. Ukanibaza impamvu iki gitero kiri gukorwa na FARDC nta leta zimwe za Amerika icyamagana nta muryango w'ingabo wamagaye icyo gitero nyamara icyo 23 koze niyo kabari gato gusa. Bitavuga ngo 23 kurenga ku masezerano. Ariko numvishemo uravuze ngo nago mbizi najye kanikomereza. Hanyuma ku rundi ruhande uyu yagize ati Masisi gukomera kw'imirwano hagati ya wazalendo na M23 hafi ya Bisonzo. Imirwano ikomeye yahuje abarwanyi ba wazalendo n'umutwe w'inyeshyamba wa F23 batazira RDF. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku musozi wa Bisonzo ahantu hakomeye hareba agace ka Kinigi mu karere ka Masisi. Bisonzo na gace kabiri mu mirwano kuva ku mugoro wa tariki 22 tariki 23 gusa ku munsi wa tariki 23 ku munsi wa gatandatu. Umurwano ukomeye ibisasu biritura cyane bikanumvikana mu bice bitandukanye byegereye Bisonzo ndetse ugana mu gice cya Kinigi n'ubundi akana kandi gace byawose n'undi musozi na uri strategique umusozi w'ingenzi cyane. Benshi bari kumva neza ko FARDC gufata uyu musozi none ifite igisobanuro. Izi ntambara nshya zibaye umunsi umwe nyuma yuko wazalendo ifasha gace ka Cugi nako kari mu gace ka Masisi. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga Bisonzo no base batangira kuyataka. Abashinzwe umutekano bari ku butaka banashinja inyeshyamba za M23 kutubahiriza amasezerano ngo yo guhagarika imirwano bagabye ibitero ku birindiro bya wazalendo gace na karindwi Gicurasi mbere yo kwirukanwa nyuma y'amasaha menshi imirwano. Bivuga yuko imirwano iri kuba yose yatangiwe na 23 ngo niyo bihaye gutera kuri FARDC na wazalendo bikurura intambara. Niyo mpamvu rero FARDC mu bikorwa byitwa defense iri kwirwanaho na offensive attack ni defensive attack niko rero twabyita chaos defensive measures. Nibyo barimo kurwana na 23 yabagabye igitero yirengagije amasezerano y'amahoro ariko ya 23 nayo kavuga ko FARDC barenze kuri amasezerano. Nindi kuvuga ukuri I don't know. Bakomeza bagira bati nkuko amakuru menshi yo mu gace abivuga wazalendo ubu iragenzura uduce
10 muri 19 turi mu gace ka Masisi, agace kabaye kamwe mu duce twibasiwe cyane n'imirwano yo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Congo. Ubwo uryo urebye neza FARDC isa nawe yatangiye gukubita hareba inzega ya 23 uduce cyangwa se localité 19 zigize Masisi, 10 zose zagize amaboko ya FARDC. Remi ikintu wumvishemo 19 10 utwo duce twose turimo ku ya FARDC. Gusa cyari utundi gine tuki mu maboko ya 23 tutajyange 23 wenda ngo bayirasiye agace ka Kinigi, bayirasira mu gice cya Katoyi, kwibwa ko bayivanye muri Masisi centre muri Rubaya n'utundi duce. Oya, Gicurasi dufite ikiganyo duce 9 ariko kandi nanone dukomeye ku buryo budasanzwe. Sibyo gusa komeza babibya bati hagati aho bivugwa ko abantu babiri bo muri Alliance Favre Congo bapfiriye Kibabi muri Buporo ubwo bageragezaga guhunga imirwano. Nkuko amakuru aturuka mu gace kiwabo abitangaza, bivuga ko barashwe na bagenzi babo bari bahanganye bageragezaga guhatira abarwanyi bahunze gusubira ku rugamba. Ntabwo ari FARDC yarashe abasikari babiri bavuzwe kuko rwanda 23 barasubiye Buporo muri Kibabi. Ubwo yamirwano biraga Kibabi ngara abasikari ba 23 babonye urugamba rwabanye rubi cyane. Nyine byabindi uvuga ngo ahangaha noneho karabaye. Bamwe atangiye guhirukanka bagenzi babo bafumye bati musubire ku rugamba basha. Murajya he? Bicamo babiri bageragezaga guhunga urugamba. Nibyo Daniel Ncumbiri yanditse kuri X. Gusa so wenyine yazanditse ahubwo nabandi bagaragaje neza ko muri imirwano hatangiye kuboneka ugutumvikana muri 23. Hamwe masikari bashaka guhunga urugamba, abandi bati ntabwo mugomba gucika urugamba, mugomba kurwana mugapfa mu Rwanda. Nabyo guhunga intambara. Ubundi amategeko ya gisirikare rimwe na rimwe arya ateganya ibyo bintu. Ko nta mugomba guhunga urugamba, ugomba gupfurwana n'umwanzi apana gutera umwanzi bitu. Rero ngaba babiri niho bapfiriye nkuko Batbenga abivuga. Sibyo gusa. Imitwe yo gushyigikira inyeshyamba nayo yavuzwe muri Rubaya. Mbango abasikari baje nyine kwiyongera. Umuzi ucukwa amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyaruguru nkuko byatangajwe n'ubuhamya butandukanye. Nibura amakamyo 5 yaratwaye abarwanyi ba M23 yageze muri ako gace kuva ku munsi wa kane kugira ngo bahagarike Wazalendo. Amakamyo 5 yo yarabazwe kugeza ku munsi kuva ku munsi wa kane amaze kuzana abasikari benshi. Gusa bikanavuga ko n'andi makamyo yazanywe ibikoresho bya gisirikari byo kwifasha cyane muri operation. Nakubwira Lofin urugamba rukomeye cyane. Ni urugamba rushobora ko rugiye kuba mu gihe Wazalendo igeze muri Kibabi, M23 muri Rubaya, umututu w'imbunda sana. Isa kwisosha kumva ibintu bihinduye isura. Buryo butigeze bubaho. Kuko ni wamya ko M23 iteguye kurekura Rubaya. Uyirukanka nko FARDC irukanze mu bihe byashize. Biragoye. Kandi kuba ko FARDC nayo yarabageze muri Rubaya iri kurwana mu buryo ishyikiwenamo n'amahanga. Kaza kwemera kugenda isubira inyuma idafashe Rubaya. Nazo kubyemeza gutyo wabura umwana utekereza gake. Bivuze ko ngagiye ko urugamba rw'injyana muntu intambara ikomeye keretse agize irindi tegeko riza ryo muri diplomasi nagarika imirwano kavuga ko adakeneye intambara no kumeneka kw'amaraso muri karakarere. Bitabaye ibyo ngibyo moto ni moto. Intambara igomba kuba. Ku ruhande rwa gisirikare bamwe mu bareba kure barinubira kubura inkunga ngo y'indege izingabo za Repubulika ya Congo ku barwanyi ba Wazalendo bari ku rugamba. Nyuma y'iminsi 5 imirwano itangiye, amakuru menshi yo mu gace kiwabo yemeza ko ikibazo kigabanya ubushobozi bw'ingabo zishyikiye leta bwo guhagarika ibirindo by'inyeshyamba. Ngo batangiye kwifuza ko Sukoyi yaza ku mirongo y'imbere ku rugamba hano muri kano gace ka Kibabi ndetse na Rubaya. Ngo ikibazo ngo bafite Abazalendo batangiye kwamagana leta ya Kinshasa nuko ite kuzana umusada mu gihe cyangombwa. Ngo nyine baze bafite ibikoresho bya gisirikare, bafite indege zirasa kuko ari bwo umusada wabugaragaye neza mu gihe cyanyacyo. Ati kuki turwana ku butaka dufite ibikoresho by'indege zo mu kirere. Utwone zikuza gakeya ndetse mwe na rimwe ntizinaboneke ndetse indege zinambara nka Sukoyi zite kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Reka ibazwe icyo bazazimaza ni indabo niki. Ariko ngo barazikeneye cyane kugira ngo zize ku mirongo y'imbere ku rugamba. Guhangana naye 23 kuri iyi nshuro. Impuguke mu z'umutekano n'ubukungu zabajije kuri iki kibazo zemeza ko ibibazo biri hafi yahacukurwa amabuye y'agaciro muri Rubaya na Twangiza bigikomeje kuba ingenzi mu ntambara. Ko bivuga utu duce tw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'umutungo ingenzi utera imbaraga ubukungu bw'intambara muri Burasirazuba bwa Congo, nubwo hari ibihano mpuzamahanga ngo byibasira Kigali bashinja ko ari icuka amabuye y'agaciro muri ibyo bice nubwo ibihakana. Ubwibyo bakaba bifuza ko ibyo bice bicukwa amabuye y'agaciro Twangiza na Rubaya byigarura. Twangiza muri Kivu y'Amajyepfo muri Ruhinja, mu gihe Rubaya iri mu Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi. Hanyuma usibye ibyo biri kuvugwa hari indi nkuru yavuzwe mbi cyane muri Ngungu, ari nayo nkuru itumye benshi bacika ururondogoro. Mbaza ngo byagenze gute?
iyo video mubona ni igisasu cyaturikiye muri Ngungu hagati y'inyubako zituwe n'abasivili. Bamwe bemeza yuko ari igitero cyakozwe mu buryo bushyizweho umutima na Kinshasa, bagakoresha ibisasu byabo bagaritura mu gace bategeza ko karimo position ya M23, nyamara ngo nta position ya M23 irimo, ari ingo z'abasivili. Bikarangira FARDC bagabye igitero cy'imbaraga cyangwa se bakoresheje imbaraga zisanzwe ziremereye kugira bashirire ako gace. Bikarangira baturikirije inyubako yari hari ndende ya cadastre, uko mubibona ikarindimuka ndetse agagaragara inkongi y'umuriro kuryo nta kintu cyo kurokora cyari kiri muri ako gace ka Ngungu. Ibi byo cyo gutera ubwoba bigaragaza neza ko ibisasu ushobora kwibasira abasivili benshi, bamwe bashobora no kwasiga ubuzima mu gihe birabikomeje gukorwa gutyo. Mu gihe abarwana barakomeje gukoresha imbaraga, ushobora kuza kwibasira ku buryo bwuzuye abarwanyi ba M23 ndetse n'abaturage b'abasivili bikozwe nyine na FARDC. Ibyo M23 kunze gushinja abarwanyi ba FARDC ndetse na wazalendo. Buretse tujye muri Walikale kwa gatandatu tariki 23 Gicurasi na 26 kuva ku tariki 25 kwa nyine ebyiri z'ukwezi kwa gatanu buri ku munsi wa gatanu, ingabo za FARDC zagabye ibitero by'indege zijya pilote ku biro za M23 batazira ko ari ibya ADF ngo cyo cyo activité du sud kibivuga irusamambu mu itsinda rya Ikobo mu gace ka Walikale, nkuko amakuru aturuka muri ako gace abivuga. Abasikare benshi ba M23 bivuga ko bishwe, abandi barakomereka. Sibyo gusa, kuri uyu wa gatandatu nanone tariki 23 Gicurasi ibintu by'inyeshyamba za F23 irusamambu mutwe wa Ikobo mu gace ka Walikale muri Kivu Amajyaruguru byibasiriwe n'ibitero by'indege itajya pilote drone. Nkuko amakuru aturuka mu gace bivuga, iyo ndege itajya pilote yabanje kuzenguruka mu karere mbere yo kujugunya ibisasu ku bintu by'inyeshyamba. Ayo makuru yavuze ko ibisasu bikomeye byateye abaturage ubwoba, bituma bagira ubwoba bwinshi. Bagize ubwoba bwinshi kuri ibyo bisasu byaje biraturitsa bya nyabyo sana. Samambu abavuga kuri position ya M23 zabayiturika uko mubibona aho ngaho muri iyo mashusho. Niyo mashusho yashyizwe hanze, bikekwa ko ntabwo wabyemeza ko 100%. Ari amashusho yafatiwe aho ngaho Rusamambu ahakubitwa ibyo bisasu kuri noze 23. Amakuru aturuka muri iki gice avuga ko ibisasu bitamenyekana neza aho byaturutse kuko nta muntu n'umwe ushobora kugenzura ku bintu by'inyeshyamba za M23, ariko umwotsi mwinshi wagaragaye mu kirere hejuru ya Rusamambu nyuma y'ibitero, nk'uko amakuru aturuka mu gace bivuga. Amakuru yemejwe n'abayobozi ba Gakondo n'abashinzwe umutekano wa Walikale. N'andi makuru arambuye yatanzwe. Agahenge kari kakomeje Rusamambu kuri wa gatandatu kubona bindi bitero bikomeye cyane byahabereye. Gusa iri turika ryateje ubwoba ryabaye ku ijoro rishyira ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu, ari nabyo byateye ubwoba bukomeye cyane, nubwo ibyangiritse nyine muri ako gace ntabwo byamenyekanye. Ko 23 nabapfa kujya mu birindiro byo ngagiye kugenza ngo hapiye bangahe, ibisasu byatwitwe kwingahe, imbunda zanyu ni zingahe. Gusa bavuga ibya babonye mu kirere. Ibi bibayeho mu gihe igice kinini cy'abaturage bahunza ako gace bahunga urugomo rwitwaje intwaro. Imiryango myinshi ngo yahungiye muri Kanyabayonga, Kirumba, Miliki ndetse na Ruwafu mu gace ka Rubero, aho bumva bafite umutekano. Mu gako gace bavuga yuko nta security, nta mutekano warimo uhagije, byaje gutuma bagahunga ko bateka tukiza amagara yacu twigendere kuko ibibazo bikomeje kuba ibindi ku buryo budasanzwe. Hanyuma activité de sud ikomeza igira iti kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki 23 Gicurasi imirwano ikomeye imaze kuba hagati y'abaRDC na wazalendo n'inyeshyamba za M23 ikibunanwa Rushihe na Lungoma mu mutwe wa Kishimba mu gace ka Kali muri Kivu y'Amajyaruguru. Bakomeza bagaragaza bati amakuru menshi yo muri aka gace avuga ko kuva mu gitondo cya kare urusaku rw'intwaro zikomeye n'izicuritse rwumvikanye muri iyi midugudu ibiri iherereye mu gace ka Bananurinwa. Nkuko aya makuru bivuga, inyeshyamba z'M23 zagabye ibitero ku birinduzi bibiri bya FARDC wazalendo mu gace ka Walikale kugira ngo bace intege abasirikare ba FARDC na wazalendo. Ayo makuru yongeraho ko inyeshyamba zishyikiwe n'ibisasu biremereye biturika byatutse ku misozi ya Kahanga na Bikenge hafi ya Ihula mu duce twa Balindu na Rusizi ku mpaka wa hagati ya Walikale na Rutshuru hafi ya Kikuku. Humvikanye ibisasu bihaturuka bituritsa. Mu gitondo FARDC na wazalendo bakomeje kurwana n'inyeshyamba za M23 nk'uko amakuru asanzwe abivuga.
nyuma y'ibitero abaturage ba Kibunanwa Rungoma bavuye mu midugudu yabo yakeza mu ishyamba kugira ngo bahunge urugomero rw'intwaro, ingaruka z'abantu ingaruka z'ibyo bitwaro biri guterwa muri ako gace ngo ariko bazihunga. Iki ngiki nicyo cyatunguye benshi. Agace ka Kalehe ni agace gakunze kuvugamo imirwano ya hato na hatoya, gusa habonetse abasikari benshi bava mu mujyi rwagati batonze umurongo wa M23 nako byagaragaye ngo mu kirwa Kidri, ariko ingi nene kugenda mbere yaho bivuga ko abasikari b'M23 batagiye kuri kitwa withdraw kuva muri ako gace, bikaboneka batonze umurongo ariko batazi neza impamvu yazo, bagita berekeza mu gice kigana muri sel yo buri muri Kavu, abandi bakerekeza muri Nyangezi aho bagiye gushyira ibirindo zabo. Nyangezi ni hafi ya Kamanyola. Hakibazwa nimba hari position ya FARDC bari gutekereza gishobora kuzaza gutera muri ako karere, cyangwa se nimba ari uburyo bwa withdraw bwabo byavuze ko abasikari bagomba kuva mu bice byose bya Repubulika ya Kongo ba M23, ariko nanone hakibazwa bahavamo bakagiye kandi ari abakongomani katari abanyarwanda nk'u Rwanda rwabihakanye baba bagiye he. Ibi bigaragaza neza ko ari igikorwa gikomeye. Amashusho kuri rezo sociaux abaturage bayafata bagaragaje ko batazi neza impamvu itumye M23 baguruka bakagenda, ariko igaragaje neza yuko hari igikorwa gikomeye cyane gishobora kuba kigiye kuba muri Kivu Amajyepfo, mu kigana muri Bukavu, Nyangezi ndetse n'agace ka Rukwinja, ariko urabyibuka ko bavuze ko harimo amabuye y'agaciro nabo bari gushakisha. Ibi rero kwasha gutera ibindi bikazo bikomeye cyane by'intambara. Komeza kubana natwe amenya byinshi, mugisha n'amahirwe n'ibyo nkwifurije. Sinamushaka.